Nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rukuyeho inzego z'ubuyobozi za ADEPR rukanakura mu nshingano abari abayobozi mu nzego nkuru kubera ko batabashije kubahiriza inshingano zateganywa n'amategeko, weho abayobozi 5 bagomba kuyobora iri torero mu gihe cy'inzibacyuho. Ariko mbere y'uko bajyaho ubwo buyobozi bukuweho, Madamu Aurelie Umuhoza akaba ari we wari wasigaranye inshingano zo kuba ahagarariye itorero, akaba ari nawe wakomeje gukurikirana itorero mu gihe iyi komite yari itarashyirwaho. Pastor Ndayizeye Isayi niwe watorewe kuba umuyobozi wa komite y'inzibacyuho, akaba anahagarariye uwo muryango ushingiye ku myemerere mu mategeko. Yungirizwa na Pastor Eugene Rutagarama yagizwe umuyobozi wungirije. Pastor Budigiri Herima agirwa umuyobozi nshingwabikorwa muri ADEPR. Madamu Aurelie Umuhoza we yagizwe umuyobozi ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri ADEPR, naho Madamu Gatesi Vestine ashingwa abakozi n'ubutegetsi muri ADEPR. Mu mpinduka zakozwe, Umuhoza Aurelie ntabwo yagarutsemo. Ntabwo tuzi impamvu n'icyo bashingiyeho. Reka tubagezeho iri tangazo. Turabasuje cyane bene data, inshuti z'umusaraba. Reka tubagezaho aya makuru ava mu itorero rya ADEPR. Uwari wasigaranye itorero ari we Umuhoza Aurelie mu gihe komite yari isanzwe iyobora ADEPR yakurwagaho hagashyirwaho komite y'inzibacyuho. Ntiyagarutse muri komite yatowe na komite y'abashumba. Nk'uko tubikesha itangazo rigenewe abanyamakuru, itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADEPR ryishimiye kumenyesha abakristo baryo, abanyarwanda bose n'abafatanyabikorwa ko inama nkuru y'abashumba yateraniye i Kigali muri Dove Hotel Kuwa 25 Nzeri 2021 yatoye Pastor Isayi Ndayizeye nk'umushumba mukuru na Pastor Eugene Rutagarama nk'umushumba mukuru wungirije w'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADEPR. Inama nkuru y'abashumba yashyize kandi mu myanya abayobozi bakurikira: Pastor Herima Budigiri ku mwanya w'ubuyobozi nshingwabikorwa w'itorero ADEPR, Madame Gatesi Vestine ku mwanya w'umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi, Madame Uwizeyimana Beatrice ku mwanya w'umuyobozi ushinzwe imari n'imishinga. Igihe cyo kwimika ku mugaragaro umushumba mukuru n'umushumba wungirije muzakimenyeshwa mu minsi iri imbere. Bikorewe i Kigali kuwa 25 Nzeri 2021. Pastor Ndayishimiye Tarsis Garo n'ubuyobozi. Imana itugirire neza. Aha twibajije duti, ese uyu mudamu wari wagiriwe icyizere n'ubuyobozi, akaba ari wari wasigaye muri komite yari yagize ibibazo, yari yanenzwe gusigara itagifite ubushobozi bwo kubasha kuyobora itorero. Komite yari yobowe na Karuranga Ephraim, bagakurwaho n'abandi bose bakoranaga muri icyo gihe, ari abashumba b'indembo n'ab'uturere bose bagakurwaho, agasigarana itorero. Mbese niki cyaba cyatumye Madamu Umuhoza Aurelie atagaruka muri komite cyangwa se mu myanya y'ubuyobozi bw'itorero mu rwego rukuru? Aha hari amakuru yagiye acicikana avugwaho amakuru ateye ubwoba, yavuga ko ashobora kuba afunze, ariko biza kugaragara yuko adafunze.
ashinjwa kuba ngo yaba ari mu batera imitwe inkunga, imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu, ariko akomeza kuba mu buyobozi. Rero kugeza iyi munsi ntabwo tuzi niba ariyo mpamvu, ariko turakomeza dukurikirana amakuru kugira ngo tumenye neza by'ukuri ese ni ukubera iki atagarutse muri iyi komite, kuki atakomeje kuba mu buno buyobozi, ni igiki cyatumye akurwa mu mwanya kandi yari umudamu w'umwizerwa wari wasigaye mu bihe bikomeye byagomba gutuma adasigara, kuko ntibisanzwe ubundi komite zose zagiye zibaho, umuntu wese wabaga yarakoze muri iyo komite iyo yabaga yanenzwe ikuweho ntawagarukagamo, hashyirwagaho abandi bashya. Rero birasaba gukomeza gukurikirana kugira ngo tumenye aya makuru impamvu yayo. Turabakunda cyane rero bakunzi b'itorero n'abari bamo barisengeramo, dukomeze dusenge Uwiteka arishyigikire kandi no gukomeza kuba maso twiteguye kugaruka kwa Yesu. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Iyi ni Impanda Nyuma TV, twishimira kubana namwe kandi Uwiteka washyigikire. Shalom, shalom, shalom.